kuria no ni ndenda kuigua tuna mwiroreri mawoni maku Mheshimiwa Ndindi arenda atia Thegio ni kiuria kiega na ni kiuria ikoretwo gikiuri ni andu aingi na andu aingi ni metereire uria kuga na kira kiratuma andu aingi meterere ni tondu ni monaga njata ya Mheshimiwa Ndindi ena kindu akuite kingiteithia bururi uyu na moco kinya generation iri akiri na ndakirite mwaki mugi akagira thi aba gutua kiria giothe arabatara akamenya ena kio nigetha ambiriria gwaka ndagukinyia kothi ya gatatu akwame ambiriria guthuceria cia thimiti maundu mothe aba kumaiga hau that's number 1 number 2 twaraniria nake na ndamuthikiriria ni tarenda tume siasa cia guthuranaga na ngoro kana ruhuho twambiririe kwiyuria tuthuranaga niki tuthuranaga niki na ungirora kiuria kiria na ni maundu mari arabanga na ni akwaria na aria ni njuu ya Kenya ni maka appreciate uria kiria koretwo agika 1963 mababa maitu merirwo mathina maitu ni muthungu e bururine tukire tumuingate mathina maitu mathire makiingira mutitu makaingata muthungu mathina na mathirire acha tuoka oguo tuoka ha 1992 tuka tutanganire hanini twirwo thina witu ni moi nyageirwo inuke twaumira farafara twaina moi must go tu ainuka mathina maitu mothe na mathirire tatuwire mundu aina thina tu ri ni wathirire tondu moi ni ainuka tuoka haria 2013 ana twambe coke thutha 2010 twainirwo rwimbo thina witu ni katiba moi ni arathire no thina witu ni katiba eno nguru twathi na twehe katiba njeru mathina na mathirire tuoka 2013 twerwo ni digital versus analog twaingira digital mathina na mathirire tuoka ha 2022 hare hathuka muno twerwo ru thina witu ukoragwo tondu mwana wa muthini ndari athana ni dynasty versus hustlers mwana wa muthini athana ri mathina na mathirire so thina wa bururi wa Kenya uri uragia mu Kenya we beyond gwika maundu emotionally nitwiru twambete uria tiriri thina uyu niki riu twagia na twa state thina ucio nigetha rita riri 2027 muikia wa kura ndakanaikie kura 2028 ningi akorwo barabara akina wa ntamu ingi no kinya twike tutige guikia kura twanaikia na hau kabere for once na muikia wa kura wake haro no akwire atulete athuranite kuma 1963 ndio yawe yathi no akwire ithurano riria athuranire 2017 ni transformate muturire wake tondu for once ni athurire mundu oka gusolve mathina make na ihenya ugo ta bururi turabatara twiyuria tiriri tuthuranaga niki tuthuranaga tukenie mundu kana tuthuranaga twikenie na niwe kaga tondu wa gweta horo wa ngoro na ruhuho emotions no tuga ni cio ngoro ruhuho na ruo ni kiwevu kiria gigiukaga riu ri nduri uratwira muheci arenda atia uramuona atia ni aguthie DCP ndona riu kwanyu murathie DCP tareke tutige kwaria uhoro wa kiama tondu ni aragia twiyuria tiriri thina itu ukoretwo ri kiama itwambiriria hau nikio ndakwa twambe turia thina witu niki ukoretwo ri kiama ni kiama tutari twakona kio thina witu urathi beyond kiama ani wala gwatiri can we think beyond personalities not twicirie beyond kiama not twicirie beyond Kamau tuthi beyond niga twambe tugie thina tondu twari na TNA yari kiama gitu turai na Jubilee irare kiama gitu na riu ona ugithikisi maruga ni kiama kiao twina DCP kiuria ni riri ona kone tuingira ithuothe DCP ri tuithurana 2027 ni DCP ri mweri 11 August twathurana na DCP ri thina waku wakwaga mai hare hanyu ri ni ukanino thina wa barabara kugia mari ni ugathira ni uroria ciuria njega muno Mwangi no nigetha ugie na hinya wa kunina mathina macio ri nigetha ugie na hinya wa guthink beyond ri ni ngithe ndurabatara political power agreed na nikio ni ndauga atire no wonu wakwa ni ndathikiriria including Mheshimiwa wakwa ucio wajuria kiuria giake Mheshimiwa Ndindi Nyoro andu aria aingi mali hale ha 88% urathuronirio ni Karau atina one term no one term no ni maita maigana kwena one term economical na one term political kuri mundu rauga one term tori Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni aigatirwo office ni tuhinyiririo the political angle of the one term kwi one term wigirauga economy ti njega riu Mheshimiwa Ndindi Nyoro ri ni ungejuria hakwa ndana raisi maundu mothe ri arakuite the economical part ya the one term movement ugwo mundu rathi 2027 ku fix a political
problem arathikiriria mugambo wa Rigathi wa Gachagua nake mundu reyuria twarikia ku fix todo ucio ni one day affair by the 11 twakora turikitie ku fix the political side mweri 11 tukaruka iriku icio nicio turorania twicirie ni twarikia the political fixing haria mweri 10 nego thengio na number 2 yes ithuothe na ithu twakorwo turaina one term turirikane thiini wa one term kwina itungati na kwina ithayo kwi mundu rago one term no gutiri undu ekete itura riake wira wa uria ekete no kuga one term kiu ni githayo riu going forward twairu tukorwo tugithathaura atiriri thiini wa family ino ya one term ri gitungati ni kiriko kiraruta wira na githayo ni kiriko nigetha 2027 tugakorwo na tongoria magututungatira no tondu na tungithura githayo no tukarira rigi aya thank you muthenya ira president ni araruguririe kioneki kia miaka mingi kira rauga ni gia gutura gwe thirikari iriku kana iriku miaka mingi iroka no kona ri undu ukiri mwega tukuranikia na Njoroge horo wa riri mu Kenya kana muikio wa kura ri eciragi horo wa bururi